Katma Amerika Israel percaya ke Iran kalau palat ya ke Sibnai lani sautayotam. Donald Trump hagabaning kong ula bubor nriyo tayo ban penkut ya katma. Haki sautayo jong ka jingyele ka bajurba ka jingjat bat ka jingyap kalalong kumni harum. Ka jingyap hairan kadai habdeng siajar kandai spalai punyo hadu layajar sans pangot. Kiba mensaw arpu sawajar pras pangot. Hal Lebanon kajingyap kadai habdeng siajar ars palai pupra hadu siajar ars pa nru puprangot. Kiba mensaw kidai habdeng kalayajar sans pa sapulai hadu kalayajar news pa san pungot. Israel kajingyap kadai habdeng arpo hadu arp sangot. Bad kiba mensaw kidai nru wajarngot. Kajingyap hairak kadai habdeng sispa bat sispasan. Kiba mensaw nyungut. United States of America. Kajingyap kadai habdeng kadlai hadu kadsangut. Kiba mensaw arspa hadu laispa sobu prangut. United Arab Emirates yap kadway mensaw sispa pra. Kuwait yap nyungut mensaw sispa pra. Bahrain yap lai mensaw sanpua. Oman yap lai mensaw kansat. Saudi Arabia yap ar mensaw arpo. Jordan mensaw arpo kunai. Qatar mensaw katnriwut. Donald Trump wongan kerwit lasno ya ke Iran. Daga ground invasion. Sa sipawa jarngut kisipai. Donald Trump mula pabiang sa Middle East. Ngimtaray bakatma kan kut tanghapo kan riu tayo kumbala bupor Donald Trump. Latat ban snap kubortma namar bakatma kamlong kum kajingele kay football world cup. Namar katmai kalong kumju si kumju. Yakaju si yakaju. Haju si haju. Tang baswa bangin siya tay no ban snap yaki kubortma. Habdan ka Amerika Israel percaya ke Iran. Ngidai bantep balai ka Israel bat Amerika ki hiertma ya ke Iran. Down number way ban penkut sisndan ya ka jingtmusna bor nuclear jong ke Iran. Number ban khanglar ya ke Iran ban thau ya ke misail bat ki drone ki ba crime bor. Namar kan sa penlong ka jingbom sungsang hapo West Asia. Namar kairan kadai kari kababaitan ka bad baiter thma ya kileno kum ki Hamas ki Houthis bad ki Hezbollah down number lai pala jalai po hajar ngot ki pai baan nong Iran kila syasian yap haki sipai IRGC tang namar ka jingpen long jingiki hau benai January arajar arpun rio. Ka Amerika ban Israel ki ay ka jingkersan ka pura ya ki pajba. Ban penkela ya ka borsensyar hapo karuiran. Te perlok lada pimpat so taj ban skap ya ki kubor jong ka negatma. Sa comments. Next.